Langsung ya Pak ya. Kita rukuknya 2 kali Bapak. Insyaallah. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah Masjid Baitur Rahman Mangraya rahimakumullah. Kita akan melaksanakan salat khusuf. Salat gerhana bulan Bapak. Jadi niatnya usolli sunatan li khusuf makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sunnah salat khusuf atau gerhana bulan sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi pas sholat kita sama seperti Pak 2 rakaat seperti biasa. Nanti pas ruku itidal masih cak biasa. Nah kaki begitu ruku itidal kami macu surat lagi, macu Fatihah, macu surat pendek. Kaki ruku lagi itidal lagi baru sujud. Nyambung Pak? Insya Allah kaki rakaat kedua mah itu pula selesai, cuma 2 rakaat. Siapa ya? Sholli sunatal khusuf rakaataini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Yap, hadirin sekalian, setelah sholat ini kita ada khutbah untuk menyimak khutbah karena termasuk daripada rangkaian sholat gerhana. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Hadirin kaum muslimin, sidang gerhana bulan yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata yang paling indah untuk kita ucapkan. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk kita lontarkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena Rahman dan Rahimnya sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan karunia rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, beritikaf, beribadah di Masjid Baitur Rahman yang insyaallah penuh akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah, yaitu salah satunya kita melaksanakan sholat gerhana bulan dan amalan-amalan soleh lainnya. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Marilah semua
untuk kita semua senantiasa memperbarui kesaksian kita masing-masing. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa tak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang risalahnya membawa dan menjanjikan kebahagiaan bagi kita semua, dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita limpahkan, kita cucurkan, kita hadiahkan kepada sosok figur umat manusia, seorang nabi yang takkan pernah rela korbankan sahabat-sahabatnya, seorang nabi yang takkan pernah rela korbankan keluarganya, namun beliau rela korbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi disebutkan bahwa nabi kita insanul kamil basyaral lakal basyar, manusia yang sempurna yang hakikatnya melebihi manusia biasa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang berada di Masjid Baitur Rahman ini dan saudara-saudari muslim kita berada di luar sana kelak nantinya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang gerhana bulan yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita semua mengalami, memperhatikan, menyaksikan salah satu daripada sekian banyaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua ayatun min ayatih, ayat-ayat daripada kekuasaannya yang hanya sebagian kecil daripada jumlah banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya merupakan peringatan kepada manusia yang maha kecil, yang hakikatnya manusia tak ada apa-apanya. Apabila makhluk-makhluk yang ada di langit secara fisik itu begitu hebat, begitu besar, serta taat dan tunduk kepada hukum alam, taat dan tunduk kepada sunnatullah, sehingga pada suatu saat terjadilah kejadian yang sangat luar biasa, disebut namanya khusuf ataupun gerhana. Maka hakikatnya seperti itulah, pada suatu saat tak mustahil bagi manusia pun akan mengalami namanya kegelapan, akan mengalami yang namanya khusuf, laksana gelapnya matahari, gelapnya bulan, gelapnya bumi. Namun biarlah matahari dan bulan termasuk bumi yang mengalami khusuf ataupun kegelapan, asalkan jangan hati-hati manusia yang mengalami gerhana ataupun kegelapan. Kenapa demikian? Dapat kita bayangkan, bila hati-hati manusia sudah gelap, apalah kiranya yang terjadi pada satu lingkungan yang didiami oleh manusia. Oleh karenanya pada satu kesempatan malaikat Jibril alaihissalam secara pribadi ia berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu pada hakikatnya hal ini adalah merupakan peringatan pada diri kita semua, pada diri kita masing-masing. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta." Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, silakan engkau hidup sekendakmu. Hidup bebas tanpa batas, hidup tanpa aturan dan ketentuan. Tetapi ingatlah, hakikatnya tak ada manusia yang abadi, tak ada manusia yang hidup kekal. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kalian semua akan mengalami proses kematian. Maka oleh karenanya, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa beda antara manusia dengan hewan secara mutlak, sehingga ada orang yang mengungkapkan apabila hewan secara mutlak mengalami kematian akan belatungan, akan tetapi bila manusia kalau mengalami kematian ia akan menghadapi hisab ataupun perhitungan. Dalam artian, ingatlah semua bahwa manusia diwujudkan tidak abatan atau sia-sia, ada maksud dan tujuan tertentu. Suatu saat hasil daripada perjalanan hidup yang relatif sebentar ini, justru inilah yang sebentar itu yang akan menentukan kelanggengan hidup di sana, kelanggengan hidup di yaumul akhir. Apakah kenikmatan yang langgeng ataupun kebalikannya, yaitu kesengsaraan yang langgeng. Lalu Jibril mengatakan lagi,
wahbib ma syi'ta, silakan kau cintai siapapun dan apapun, akan tetapi ingatlah fa innaka mufarriquh, sungguh kalian semua akan berpisah darinya. Mau kalian cinta pada istri kalian, maka kalian pada saat akan mufarriquha, mencintai suami suatu saat akan mufarriquh, mencintai anak suatu saat akan mufarriquh, akan berpisah di antara yang mencintai dan yang dicintai. Maka wajar saja bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, apabila manusia mengalami al-maut, maka yatsba'ul mayyit salasatun, ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit pada kematiannya tersebut. Yang pertama yaitu ahluh atau keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluh dan amalnya. Yarji'u minhu husnani, namun yang 2 tidak turut ikut, yang 2 akan kembali lagi. Yang mana yang tak mau ikut itu? Maluhu wa ahluh, harta dan keluarganya. Akan tetapi yang akan tetap setia adalah amaluh, yaitu amal-amalnya. Yatsba'uhu amaluh. Yang menjadi masalah, amal yang mana? Apakah yang termasuk pernyataan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah? Apa yang dimaksud adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam kesempatan khutbah khusuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus meminta perhatian kepada para perempuan, sehingga beliau secara khusus menyatakan, ya ma'syaran nisa, hai kalian kaum perempuan, ittaqinallah, hendaklah kalian semua benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni uritukunnah, karena sungguh diperlihatkan kalian kepadaku aksara ahlin nar, paling banyak pengisi neraka. Waktu itu ada sahabat yang merasa heran, lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa mereka itu termasuk daripada yang paling banyak masuk neraka? Ayakfurna, apakah mereka itu kufur? Lalu Rasul menjawab, benar. Para sahabat bertanya kembali, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Rasul menjawab, bukan. Yakfurnal ashar wa yakfurnal ihsan, mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri perbuatan baik. Lalu sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana mereka mengkufuri kepada suaminya? Lalu bagaimana gerangan mereka mengkufuri kepada perbuatan baik? Lalu Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, iza ahsanta, apabila kalian semua berbuat baik, ila ihdahunna dahar, selama masa yang lama, masa yang panjang kepada salah seorang di antara mereka, summa ra'at syai'ah, kemudian dia melihat sesuatu daripada dirimu yang tak berkenan di hatinya, yang tidak sejalan dengan kemauannya, tiba-tiba timbul suatu pernyataan, ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tak pernah melihat kebaikan sedikit pun daripada dirimu. Inilah yang dimaksud yakfurnal asyara wa yakfurnal ihsan. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu hal itu bukan ditujukan kepada kaum perempuan, akan tetapi juga termasuk kepada kita semua kaum laki-laki. Hanya saja konotasinya adalah jangan sekali-sekali menghapus kebaikan orang lain. Namun demikianlah kenyataannya dalam kehidupan di suatu lingkungan. Sewaktu-waktu timbul ungkapan-ungkapan yang seperti itu, maka wajar saja bila Rasulullah SAW mengingatkan, segerakan. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah, ikutkan perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, tanhuha, agar perbuatan yang baik itu bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin rahimakumullah, maka mudah-mudahan peristiwa gerhana yang kesekian kali yang kita alami ini pada saat ini akan menjadikan kita semua penggugah bagi diri kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan maghfirah, ampunan dan rahmatnya kepada diri kita masing-masing. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa uzunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hadirin sekalian rahimakumullah, insyaallah dengan berbuat baik kita semua kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menemukan kehidupan yang baik, kehidupan yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam menempuh usaha demikian, jangan lupa senantiasalah kita semua untuk berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah media komunikasi utama hubungan antara makhluk dengan Khaliqnya. Melupakan doa berarti melupakan kemanusiaan, kemakhlukan dan kehambaan kita yang sebenarnya. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita semua bersama-sama kita panjatkan doa kepada Allah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sepenuh perasaan hati. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dalam berdoa ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang maha pengasih, kami tak pernah sanggup menghitung karuniamu kepada kami, seperti kami tak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintahmu, tapi kami lebih sering durhaka. Seharusnya kami jauhi akan larangan-laranganmu, tapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengampun. Tak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Ampunilah kelalaian kami mengingatmu ya Allah. Jika Engkau tak lagi berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kaki ini melangkah untuk mencari pengampunan ini. Ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tak jarang kami membantah dan berbicara tak pantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami seringkali lupa bahwa mereka lah pintu kami untuk memasuki surgamu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah yang maha luas ampunannya, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka. Ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Jika mereka sudah di alam kubur, lapangkanlah ya Allah kubur mereka. Angkatlah azab mereka, masukkan mereka ke dalam kasih-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Jika mereka masih hidup, panjangkan usia mereka untuk beribadah kepadamu. Kasihilah mereka ya Allah, curahkan keberkahan-Mu kepada mereka ya Allah. Izinkan kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini ya Allah.
jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan berbakti dan berguna. Sehatkanlah badan mereka, cerdaskanlah akal pikiran mereka, bimbing mereka dalam sinar cahayamu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, jadikanlah istri kami, jadikanlah suami kami suami yang soleh. Istri, jadikanlah istri kami istri yang soleha, istri yang bening hatinya, istri yang dapat membawa ke dalam ketaatan, istri yang menjaga kepercayaan suami, istri yang dapat merawat anak-anak. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang soleh, suami yang dapat membimbing kami dalam kebaikan, suami yang menjadi teladan bagi kami dan anak-anak kami, suami yang senantiasa bertanggung jawab, suami yang memberi kami harta yang halal. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, mudahkanlah belajar kami, luluskanlah kami dalam ujian, berilah pekerjaan bagi yang masih menganggur, berilah jodoh yang baik bagi yang menantinya, sembuhkanlah mereka yang sakit, berilah rizki bagi yang berhutang, makmurkan dan sejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, sadarkanlah para pemimpinnya. Ya Allah, muliakanlah kami dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkan ya Allah doa-doa kami, penuhilah permintaan kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau yang maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu 'ala min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita barusan melaksanakan solat dan khutbah. Selanjutnya kita menjelang solat isya, kita baca yasin sebentar. Kebetulan orang tua dari Ustadz kita yang mengisi kajian setiap hari Ahad, Ustadz Windo Putra Wijaya, orang tuanya beberapa hari yang lalu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di tanggal 6 November kemarin. Kita tidak sempat datang ke kampung beliau di Pedamaran untuk ikut takziah. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kita baca yasin dan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pimpin yasin Ustadz Ridho, kemudian untuk doa kepada Ustadz Ustadz Umar Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. ثم إلى المرحوم Haji Syamsuddin Abu Qasim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات والصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه وتلونا لأجله فلان حاجي شمس الدين أبو قاسم اللهم وأصوله وفره والمنتسبين إليه أجمعين اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وإتقا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له وعم الجميع بالرحمة والرضوان وأسكننا وإياه فسيح الجنان يا حنان يا منان إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام وجميع توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء
ajalina qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyaitana 'alaiha fa amitna 'alaiha ghaira maftunin wala dhallin wala mudillin wala mughayyirin wala mubaddilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak sekalian, insyaallah nanti selesai pada Isya kita ada makan malam. Wahid sudah siapkan. Mohon Bapak jangan pulang dulu. Kasihan Wahid sudah menyiapkan. Insyaallah ada nasi Arab insyaallah. Yang mudah-mudahan nanti minta tolong Wahid ke belakang kita khidmat Bapak-bapak ya. Azan. Tadi sudah maghrib. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله تعالى محمد أمة السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهل رب جميع مصلات وزرتنا ربنا وتقبل دعاء استووا اعتدلوا رحمكم الله صلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة حكمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم ونتوب إليه.
الفاتحة الله يفتح علينا فتح العارفين ويفكنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين سمع الأرواح والعلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين ومشايخ مجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى من وصلفنا الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى صجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وتلامذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.